mariganie omweshimiwa oito asegeta matanga na mange kipora moigasi nali bakumigoka mukatikisa tofotora akika ikeberi kutoka ndani mheshimiwa kwane tukamagona kwa ndani misa. Asante sana. Basi mheshimiwa kakuna gocha leo ni speaker yako kila kama tikita ikeberi kutoka ndani aongea na sisi tumanya kwa bibaga sasa atoka ndani no murobeli wa mbreka. Basi bono mukatikisa tofotora akeono tofotora asinini tofotora tuasinini agaro mheshimiwa tukwanere sisi dakika ibere choka iga alafu okay. Thank you kuja mono fata soko tuanjera kuja mono baba kwa neno mukatikisa tuiwana Basi vamos fazer um birro. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, ningependa wale ambao mumesimama tuketi tafadhali. Wale ambao mumesimama tafadhali tuketi. Hata hao ambao muko mbele yangu tafadhali squat kidogo. Halo. Halo. Kubaboria totegerere. Halo, mataria. Halo. Order. Tafadhali, heshima ni kitu cha muhimu. Ningependa kuwasihi sana tutulie kidogo, kwa sababu kuna mgeni ambaye ako kati yetu na anaenda kuhudhuria sherehe kama
yenye tuko nayo hapa na ni mbali kidogo Nyamagwa. Kwa hivyo ningependa kumusihi Mheshimiwa Simba Arati ambaye ni mgeni wetu hapa atoe hotuba kidogo kabla yake kuondoka. Asante Father, asante sana. Abantu baminto nonyetora mabeti gatokuwa na nimbi ya mole. Ndiya mole ke ngumuke elia. Ndiya mono. Inche nkoro kusimba Arati. Omujumbe Odagoreti no ali Nairobi. Abantu baminto babugirango. Tewana inalia. Oye mwenye wete mugane tinye nkwane. Ndiya mono. Abayisimba libabere gali mokuoga. Tira. Ndagete mbakire ndiya mono na ndengakire Father, thank you for giving me a minute. Ndete ngireri bageri ngakire family yo mugaka marungu pole. Ne family y'abana mziki mwenzi pole sana aso kumusiria oyo minto marungu mwaka marungu ena chite kumumanya ekero abantu bane baengonjokanana bakwagakira abantu abataka kinyomba kibesa ntego nabwata nkayibuna no murwairare nkabwata ngatuma abantu bane abambura babo Julius Gaiga bakagenda bakoyo mwaka marungu bakamuira posongalia karwari wakababia lakini mwate kansa mnere kansa nembe tubati yogo ikuwa rwari wakore kwa rwari mwaka unyari gutunyora orali familia n'abantu babugirange tokuba pole sana egento ya kabere abantu baminto inguma yabali moni weta alia ndiya mono egento ya kabere ntete kubasaba abantu baminto deroiga corona nerororo corona ngoitera abantu abange Kenya ya itona ensengima mpaka noene president ya America njarwara corona gaki ntete mbasabe geko nyarikana ase imate kimaski na Kongo toka kubwa ndishirijaga merongebere gora mask no ina matanga mnaya kera turabange twa bane distancing inje Simba no atole no mujumbo ino Sevnanas Osoro bunge Mheshimiwa Osoro erneta mwentangani ya usawa na no mumrabwe chinguru na muigule sana ntagetemba sabe umwana oloyo mintu ndekinde form tubono ere form 1 yali ntogendete kugamba na ende mumotuge kebya nabaoja kubumura yombya kinga kikigoje lakini ntagetemba sabe mumotebinga ki aire ngoraigo bintombiro abisari getebikeigo aire ngoraigo nalitranyare ukakana ntoiwana ine kiagera ka kinje nechinyina inkoni momranale gaigo koroko manoti oyo no watu amenyete komo chinyina inkoni ali Nairobi egepanda lero nkabo mu kansela lero no muchumbe ndikitamu ibe nimbe yasra boy Taki asar nege ndiye galibni Hono umushahara ngwaka nutole karibu milioni yemo nimbe ba asra Taki ege ntege asra mu antege soye bongo boino ine Montu ta kobe asra kabwate chindege inye helicopter Mama yedo mungwana ukuruchi pikipiki yani chi wilibaro gaiga mpaka Nairobi
tusabenga kia abantu wetu babugirango Mheshimiwa Fred Matiang'i waziri wa interior nantu magaiga na inwe bagirango ninwe abayiboli bae omugako gogoso omwana wona atwale entongo no taliyo yogo no mwera entege temba tebiga bana wamin President Uhuru Kenyatta igoro na moisonde aya tebe motagete abute Matiang'i gase sengenjo Ruto kago tage ga kumurama mwakira cinko ebinteka merwe mwanje bigenderere gaiga omonto goja ate kurama monto nde bwensi andons mumukani tuiwana ine egendo gya kabere nekyo mwelyo familia Marungu Mheshimiwa Fred Matiang'i nantumira chibesa shilingi 1,100 echirenkwa efani mongena na mtu ebiryange namba na inje monyi wete na inje kidayirete Marungu nyalitali na inu n'abantu bamintoga ida tigamba boli mugani ndigale Nairobi gose inje kaga balenga bawote banitenka ndole ya mono ebintu nebinge abantu muna moisalance tema iganima abantu mbaraba takabobe abantu bakurara istembre ko batwera bongantere kakese ebinyoro byaino nakorera ndentangani yechinyomba Montero megeto munyansi yasaye kawanja nangoli ngende boso bondi bokego at least kero monta twale libati Benche ntagete kwenda nande familia shilingi 1,100 naro abana muziki gaiga abana muziki wote na wamole bonga ntire mbaye shilingi 50,000 Abashabi aya na iwe na mashabi kinaro amasebe kinabari kiri komi bonga ntire nkole ngotebaiga abantu baminzo babugirango ariyo mochomo neno Nairobi igoro gosemo isonde ntwaro nchi BBI egoje gotwa 35% yekibesa chonsi chense yaito mbegetemba sabe abajumbe abarai bache babatebi ina BBI yekoba toiwana ine gati bonganjire kwane ngentekemo abagakambara baitaba kusie bawo de bangaki ekero kwa bereria bagakoko bagwanda chinderu talibo ekero liro to kwa bereria bangina kidokora bonte aya wana gina mumanye ekero to kwa bereria ekoko gwatege kwa ngoraiga tuwa basabanga ga tokonya talibo ngosa banga tugwatirane aigabogira ngo nyasaye kawanja yengusiye kumera abantu babogira ngo nomule nche na irule nimbo ate miaka 61 nje mnandenga emiaka ya nembo ate no 61 etigalete inkwe aso mwaka one bwemia enkoba sabanga ki esabali nere entando go chimoto nigo ntage tentigera unkoba saba etiaera chinga ticherere nkoba sabanga
Father, onganjire nae ama mtoko wiragaiga nae chibukia na ikomi moko nganjire ndegerega gwe ndiamono nyasaba suseni amatangande nkomyoka bobasyaria gake omukutano ogendera bamuramo soka mwensi twatekitero Kidaba iwa abandi narabandi muri baba Ninche Sarantaiga kukuane na ile Haya Biamono Biamono Haya Biamono Haya asante sana. Tusimame sote kwa kuanza ibada ya misa takatifu.